Үтө күнүнө күндү дагаттар бериби сеңээрәчиләре бүгүн биһиги тыл байрем берибидин үрәттәрен көндүрөкпүт. Сетенни сакаларга баяна ыя. Бу ыйга мунха, идеһә, булт болар кәмә. Биһиге бөгеләбет тутта малларын тылалыр әгәләртен табыластак кына масталлара. Олиһин бүгүн биһиги идәттен ынак моһоттан мосытык аңаран көндүрөкпүт. Бастан моһу улгар бутабыт. Моситы сынага халат. Ите әри бир шурупуны чыскыга туттарабыт, онда маса диягинен сынага тарабыт. Сынага бутакалста. Әрбейіні ылабыт, онна үтікке сәптәқтіні бұлауыт. Онтан керін ұбылы ағылыт. Господугар салгын киера қаяға соңарауыд. Господугар қаяға соңарым баран бұяғынан ырастан көнірін береді. Господугар, масугон киндин кына игинен 4 муннуктун алабыт. Оппудун аңарабыт. Аны билеген алар кумаанынан баран алабыт. Аны Господугар батаркына маска хавыт. Господь тақываты кына оппут төбетігер ұтаға хайыт. Бу мосытыгы кымығы тыярга, суараты тары сүйегея арылырга, отыны баранялырга туттулар. Мүс себебінен иелер гидігер, әбәлер гидігер, бір тәқі бәліқтің орын.